Aha, yes alright, orukutureba ari NKORE MEDIA TV ni nyongero kwakira no kutangira nkirizoba n'ibiri 13 okwezi ko kubanza 2023 ko kutwata bagambire tuyigura hotel insya hano yo murembo rwambara eitweta Skylight hotel tuyire ntudihura rukunjiri bakugeranga konka finale birunji byatushanga Mbarara twayongera kushemererwa itobayerebire na misho iburyo ko takarebere ngeno oyine kukiha omuritwe kandi niwo kijo kerebera so finally eshaje twene Sonko kandi mukama wa Skylight hotel owajigura twakwakira umukuru Sonko ninye nakira abankoro kuntaya isa NKORE TV kandi umwanya ngerizeho nagukora abanyambarara nyendana umutuhagire naganda ama district gona ama districts gona na nabahagize ba NKORE TV media so mugume mutuhagirire kimwe turiyo ntukikorera kimwe necabura mukonka nimpamye kintu kibonerire kimwe abantu ko mwakireba tuza kucyongera amani no bahagize kuruko mwaka Sonko mazima ni mu gukuritse abahagize bawe n'abafanizi bawe kuri iyo mizano babe bataka kuri ibere no bakuriswe mwaka na nabarukagira abanyakitara film actors kandi ntubakuritse mwaka nabahagize bakwagira Skylight hotel kutubareteraho ka branch akanda hano branch yamanangwa tukujyana ka branch so turiyo tkosamana minji twende kintu kitamap echo kubanza cha byona Sonko why did you choose kujangu hati Skylight hotel turetere Mbarara ntunga mekeri yo wajiguruka wagoruka kabare mpaka Mbarara nyenda mbaretere kirundi of course nore na Yesu wowe kakagira ngo ko rugo mu rembo zo mu rundi of course hata na wareba wa comparing witu I mean wa comparing Skylight yakuru na kuno hata nore jiro mu rembo rwakiraho so note ko kuba no korora kutera step kwiro misho kandi urukuronda na population mpangwa hero kugira abantu obahagizi babasimiro bwakuri basime no bwakuno mweno basike bohereza akuba abantu nabo bakuba batwire no babushaba omuhagizi na no murebi witu nanda kwebuza twabahaye rayitingero turi prices ziri affordable ziri very fair ati nonda kwesimba no yenda karuru abwincho twerize fair prices nonga kandi services zigeza man of course ninka promotion tuza kupushinga mu promotion nkeye myezi nkena nange 3 kurigirira kugira abantu babanze barebe service yitu deno mbiro bo mission obutakamanya konka tinka kugambira ngo niyeragumeho nangati yeragumeho konka of course wanotandike kintu no basa kwijizamwe abantu kugira babanze bakwetegereze cyoro don't respecting ankizo bankeri ntukwija tubanze tuzane niwe nabanyakitara tukumanya hariyo plan yo kwigura official ninga twatandika plan yo kwigura official neisha kubaho ebiro 14 byo kwa kabiri kubera abero Valentine's Day ikire cyabakundine mbweno obwe ntwija kukore kintu nabanyakitara bamwe ndatekwa kubareta na rooms naranze marira kuketaringa bakundine of course tuzakongerera mu kimwe bintu binji munonga umuntu nabasa kuzamu waje ngo buri kimwe cyona kirumu konka nyoko kugenda tekagire a standard yindi kwenda nini nyendo umuntu yagizamu aji comparing nezero Dubai nezero China nezero USA hatari kujya no muri Uganda yo ni kintu cyo mutano kitwire kitari Mbarara tukuza kufuna mu Skylight hotel of course mu Skylight hotel nyoni nyebembeze bintu bibiri echo kubanza ntwebembeza obuyonjo echa kabiri ntwebembeza service kurigirira ko wahandoringa customer akakunda umwanya kebwa no way nani ndawa kujurira ngo kintu cyamazima obuyonjo Sonko we muba mwakwatagana kandi n'ikindi noreba hotel notekwa kugezaho kurenga wakore kintu icira yangu hiro muntu kandi akaguma kunzire kugira ngo agume natekateko kwa ayije yo mwene ka hotel Skylight agume nayije urukutura mu bufunze twantushabo tutematemere mu services ezo muntu ari kushanga Skylight hotel Mbarara Skylight hotel Mbarara nangwa nane yarukonjire ekiri special ebeyine ebera affordable nanga nene bashyirwa buri yomwe echa kabiri hariho nkamiro ezo kugezaho ku preparinga umubwire kugira ngo customer azitungire in time kandi n'ikindi service yo yonka nko buraro nanga okuriya abitunjiro umubwire kandi akabeyi karonje eco cyangwa hiro umuntu kugira ngo mena agitekateka
twantureba amenyo aho nareba akagambo eshande ndire ngo neshande yitukumanyitwe nk'abanyankore baciga of course wano okora nka hotel notekwa kutama ebintu bingi kuba nono tayayisa abantu batakushana kugira ngo buri omwe ecyari kuba nayenda cyona koreki achange konke shande niya burije yitu ya kare tweriya ati nenda ninkotegeze okusibura omukuru Sonko nubasa kutwereza bigambo bya muhero yongere kweta abantu kandi nituzaguma tuje twereza abantu information ekwapeninga Skylight hotel nitwecho twachita okay mwene kankore media na Ronald Munywano wanje promoter so ninje so kumanyisa abantu nti mugume mwije mutuhagire nka Skylight hotel Mbarara konjiri abwo kugira ngo kare ecye kugezaho kubereka no kugira ngo mugume mutire mamasiko kandi turya besegwa ekikukora nto batucumanyise kugira ngo buhereza bakirizeje ombwire burungi nore na screen zuruho empira abantu nibareba sound ete kuyomberera abantu kugira ngo yebateganise ari kutukubatebekanise ibintu so abantu mutakatina mugume mwije mutuhagire buri kimwe cyone. Yes, all right. We bari munonga mukuru Sonko kandi uri kuturara NKORE Media TV Beazine ZDJ Serebo wambara nana leta Sonko twareta Skylight hotel ntumanyisa ngo hati ababire haruwengo engambere kujangu Mbarara bakatwasite konka abantu bayote bakajire mu site so nani ndebe ibintu nkebi bikwijana ntumanyisa twazo mu site niko n'umutesi no yatandikira ko rugaga umugabo naho of course gendo stay nyene nagirebere basrebu ninde bona bashangira aha bona ba China bona ba Giovanni bona nibinje munonga binarebera actually nebire n'abantu binja bintakarebaga kandi bakumanya nanye nabamanya so ninde ngo ni stay nyene twazo mu kibugati kandi nyongero kubaja ngo mwije kandi omwako twagutandika social media abantu bajangu speed y'uguru muni gututwara konka nitwe tugwine ubu twafuna Skylight we bari munongo mukuru Sonko kandi eje ni NKORE Media TV feel Ankole mukamana akora Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.